is hizo innovations, the innovations shitigia absorb population ene ya graduates. Wakiona ukulelia maguti goki oja. Yeah. Okay. Asante. Bwana Alex yore fagatia. Utigetie mieri re. Nyigetie mieri. Wari medisia kandi next. Dai kia mwaka wa January. December. Haya. Nego tarora taragiko. Nyigetie mieri ere sukuru. Na mweri wa December. Wa campus mode gitara na sukuru igo atoreo mucie. Ukarago gika maundu mangi. Ndio mucie. Yes. Riu ni ri ni ona rugendo rwa gwibanga rwa njirie tene. Tondu ni kuma ndaki ikia kabiro ndarora John ha ungira gwicunga no kiurekie ningi ugakorwo ta andu ari angi riu ni ndigibangite na mwena wa biashara ni ngiragia gukiruta biashara na gukingiraria na andu tondu gukiragwo kumenyana na andu no guteithika. Actually your network is your network. Riu hau ni ngeretie no no ngiuga atiriri tondu timu mbeu njithi kana muthomi o wothe ungigeria kana ngihota maundu macio ri ni tugithoma kura ni twiragwo atiriri we are coming to provide solutions to the society. Now it's very sad gukorwo ati this problem ya unemployment tugotura tumeinaga. Yes ni ma gutigituika ati heidi ati thirikari ona ndigwiciria ati heidi ati thirikari yokiraga ati gokega guthondekera wira. But me I understand what should happen. The government should actually to incorporate todo ide turi athomi. Ide turagithoma twathoma taru mathabu macio thoma mathabu maritu muno. But riu wakora atiriri I am expected ati githoma patie guka nigetha ri kira ndirathoma ri goka ngaririti na uhoro uria winja nigetha riri in my problem solving ga create that employment. Riu thirikari ino ri patie gukira hai ni according na idea. For instance, if I have my idea, I'm cooking my idea, patie kunyitwa guoko na danyitwa guo tondu koraga atiriri yes I might be having a very brilliant idea, but if the idea ndirakorwo nayo ndiguka nayo inyitwo guoko iteithiririo nigetha let's for example tondu mathina maingi mokagira in terms of funding according to kanyoneka nigona funding later on kana igoka even the government itself can take that idea and implement it nona nigetha kageria ku accommodate kana ku incorporate andu aigera marathoma riu niguo rakora atiriri yes niturathie nie gathoma ugo but gathie with my knowledge and it's very sad thirikari ni rihaga mbeca nyingi guthoma niguo kuma onogoneceragirwo for instance ithio turarihagwo government sponsored ni arihaga mbeca nyingi muno ugakora ngirita makiri maingi ma mbeca but githomo kiu giothe yathomithia ri ningi thia into wastage. For instance if I graduate ingiakorwo ndigũthie gwika kaundu then nona riu turakorwo tukiruta wira muru koguo thina ra turageri go solve it is just repetitive. No ta kuya tugitaga gutaha tugitaga of course ni uru ni uraingiuga atiriri ni ati thirikari akonira kuthomithia ikageria as much as possible ni tukoragwo na exhibition. For instance hizi show inaendelea hapa Jamhuri hii show ground etugo niturada ona kwina arutwo akuria gwitwo JKUAT wako huko hata leo na watakuwa mpaka kesho. They are actually exhibiting maundu mao. Thirikari hau niho ipati guka ika identify if you are a student na nirakorwo an innovative idea ika take that thing nega ku empower nigetha ugakinya haria mbere. And in what we will do niguo uguteithia gu solve the problem that we are having. Yeah. Asante sana ndende tuikirie na nigetha tugicokeria ntukona kiuria kiria kinene tureyuria rucini rwa umuthi tukiyuria kana hihi kothi iria irekwo ni arutwo ni kothi marketable tondu no gukorwo ni kothi iria turagika citakire marketable na nikio tugaga gutire mieke ya mawira toringi mundu agithomire udagitari maihuire kuo arimu maihuire kuo muthenya wa ira ngikohoro wigi climate change direct irari kuo ne irari njega muno makiria turamurikire turona kothi iria ciracagurwo ni mbeu njithi especially ici cia environment sciences rugi agriculture ni nini muno gwakora kinya kuri thukuru iraofa kothi iyo no murutwo uria uragithoma ni umwe ni tugucokeria na nigetha tuone tukione maundu macio mothe no kahinda gaka tugikiria ndikanie twina muri ira person wa Ngema thini wa thukuru wa JKUAT na twina Gethi Kimondo kuma JKUAT na ni mutongoria wa mbeu njithi thukuru-ini ona thini wa society thutha kahinda gatari kuraihu nguririkania gikabu kiria twina kio turakunegereria mbeca rucini rwa umuthi uria urabatara gukorwo gika urathi haria thini wa M-Pesa waingira M-Pesa ugathi hau halipa na M-Pesa waingira hau ugagikira paybill number na niyo 825454
Jokera rege ugathi hari ha M-Pesa ugathi lipa na M-Pesa ugagikira 825454 warikia gwika uguo ugekira account name na niyo Muthingi warikia ugagikira besha haha no wikire ciringi kibao guthie 30 40 ona guthigana rimwe na uri rabatara gukorwo ugigika nigetha ucagurwo wita muhotani wa ciringi 100 guthie 100 ria 50 uri rabatara gukorwo ugika ni guthaka makiria ma rita rimwe nigetha ukorwo ukiongerera chances cia gukorwo we ukihotanira besha ici koguo ugathi hari ha paybill hari hari pana ugekira 825454 ugekira kiugo Muthingi ta account name ningi ugacoka ugekira besha ciaku na pin number na no githake makiria mari tari mo ningo ko gicokereria turugie itha ria tha igire na ningo ko gicokereria hamwe na Murithi Alex oro hamwe na Kimondo tukeriria maingi na gucira uhoro wigi githomo ni tondu nikirehete wari mwari no tukiriona mwihoko ni tondu tutingikira andu mage guthoma no ni icure turageria guko tukirunga njitagwo Muthoni Wambugu Nyarari thutha kahinda gatari kuraihu. Kiro toki umanite na ngai gikorago gigia kuguna mundu kiumbe Jesu nigwirete wewe wako Ikala wanikwiyunga kamwe na mumo wangai nakubo tino ni kwenda mulo Lord, I lift your name on high. Right. Asante sana maridadi. दोनों डंडे का जोर दिखा Ala, na this time rounda mambo yameweza kuchamuka hapa ndani ya Muthegi TV. Mwanzo this time rounda action movies, Kihindi series zote papa kwa hapa live in direct ndani mwa Muthegi TV ni kila siku ya Monday. It's a wasteland. Tuesday. And now, I am the man who's going to break your family. Wednesday. Na kila siku ya Thursday papa kwa hapa live in direct nikikuletea zile movie brand new na ambazo ndugu brother mpenzi mtazamaji utaweza kupenda. Make a date, keep the time. Ni kila siku mwendo wa saa nyakati za usiku Monday to Thursday papa kwa hapa ndani ya Muthegi TV na ukikosa baba na kuambia utakosa makuu. Naivasha. Ni uwe undu wothe wigie Naivasha. Ritwa Naivasha ni kuga atia? Naivasha ni ria Kimathai. Aliria kuga horo wa iria. Mahali kuna maji ni mai maingi niguo Kimathai maugaga. Ritwa Naivasha ri ugithoma ina history ri ritwa Naivasha ni Kimathai. Na Mumathai athiaga handu wona athie kureithia ri hari areithia gatiga eta ritwa ria Gikwao wanyita kugo ritwa Naivasha ni Kimathai mire ni ritwa ria Kimasai otho na Naivasha ku kwenye nego smart ni kundu kwega ritwa Naivasha ri riumire ni Mathai mare